الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبينات وأيدهم بالمعجزات الظاهرات وأمرهم بالأكل من الطيبات. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في آياته الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى آخر الآية. إخوة الإسلام، هردفتوتا شانالي كينا أرد أمسي سيني كبدي دفه نمني ربي كينا ربي جالته جالل نبي أرغتي وانجل الرأي. ربي كينا توفي كيستي دبته جدي يا نبي محمد يوتاتن كربي كيسن جالتن نهردفا نبي كينا هردفون جالل ربي كينا نما أرغم سيسيجا. إخوة الإسلام، كنافون من ربي كينا هن جالت جده نبي إسا جل ديمو إسا ورباچي ساجيچا نما نبي إسا هردف ربنا تاسسون. أوصيكم ونفسي محبة الله ومحبة رسوله. إسنين داما وفيك يا في إسنين اللين داما أبوليوان كيا جالل ربي كينا كسبو جالل نبي كسبو إسنين داما. حديث كيست اللي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكجدن هنا من نتوكون كيسني هاga أني تهوتي الرجالة تما غر إساتي ilma isaa caalaa haadha abbaa isaa caalaa ammallee nama hundaa caalaa haga'an gara isaatitti jaalatamaa ta'utti imaana kaamilan amannee jedha. Kanaafuu imaana kaamila hin arganna yoo jenne rabbii keenya jaalatutti nu hajamsiisa. Ikhwata al-Islaam, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ardaa hadiisa odeesse keessatti waan jedhe rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam gaaf tokko gara Mus'ab bin Umayr ilaalee jedhe. Achirratti rasuulli rabbii maal jedhanii gorsa namaa kennanii laalaa gara nama kana alladhii qad nawwara Allahu qalba, ka rabbiin keenya qalbii isaa imaanaan isa ibsee laqad ra'aytuhu bayna abawayhi, dhugumatti an argeetiniin jiraa jedhan Mus'ab bin Umayrii kana jidduu haadha abbaa isaatiitti wayta inni makkaan jiru islaamummatti seenuun duratti ka haadha abbaan isaa nyaata gaarii isa nyaachisan akkasuma waan gaarii ka isa uffisan waan gaarii ka isa obaasan ta'utti argee diina rabbii qabatee jennaan jaalalli rabbiitii fi jaalalli nabii isa waamee qananii san keessaa isa baasee amma nu waliin rakkataa jiraa dhagayaa jedha rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam. Namni rabbii keenya jaalate nabiyyi jaalate hin rakkata islaamummaa kana keessatti. Yoo itti sabbareetiniin jedhe immoo jazaa guddaatu isaa jiraa jecha. Jaalalli sahaabaan barbaadaa turan akkasuma isaan nabiyyiidhaaf qaban jaalala guddaadha. Laa nadhiira lahu, ka hiriyyaan isaaf hin jirre ka akkanaati jechuun misaalli kan jirre jedha. Rabbiin keenya ayata ofii keessatti yoo dubbatu namni rabbiin tole jedhee ergamaa isaa tole jedhe duniyaa kana keessatti aakhiratti hin taya inni ma'a alladhiina an'ama Allahu alayhim, warra rabbiin keenya badhaasa ofii irratti oole waliin taya nabiyyootaa fi warra dhugaa dubbatan irraa ka tahanii ummanni sun kan inni waliin kaafamu jedhan. Subhaanallah. Inshaallah nullee warra isaa waliin kaafamu rabbiin haa taasisu. Jaalalli nabiyyi keenyaa diinaa kana keessatti ifaaje guddaan nama argama rakkatuudhaan. Lammaa kaana yawmu Uhudin waqad inhazama anhu nnaas, guyyaa lola Uhudii keessatti ummanni islaamaa yeroodhaaf cabsamanii duubatti deebi'anii jennaan rasuulli rabbii addatti hafanii namni gaafas rasuula rabbii biratti hafe ka Ibraahiim baqatiin Abuu Xalhaa nama jedhamuu jecha waqafa bayna yaday rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abii Xalhaan kuni fuuldura nabii keenyaa dhaabatee aduwwii isaanirraa deebisaa ture, xiyya achi as roobsamtu kullee isaanirraa deebisaa ture jecha. Jaalala nabii keenyaa irraa qabaaturraa harki isaa guyyaa lola Uhudii saniin muramtee jedhan. Subhaanallah. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا إرجما ربي هذا أبانك يا متبت كان كهاتيني رسول ربي أمة أجلال وراف والمولتني جنان والمولتنا إي كفار ضربة مؤسن ليا أكا إسن الدولة مرمكية إسني كنجرا روح انتي إسن دربه قبضيا إرجما الله جي جالل ربي أرجنا يوجن دينا كنا كان روحي كنا كنو غافتا عمري كنا بوتو إسكتمو نغافت. عمر بن الخطاب جالل إن نبي ربي تراك برا. عمر بن الخطاب قافتو أكمله بوهجرة
وذلك حين رأى رضي الله عنه أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم يرون النبوة ويتكمي ويت رسول ربي رفني سليني وهيت الرجيسني ويت إسانة والكاني جدًا cinaachi isaanii kuni firmammaahee irratti argee boohee jedhan maasha Allah. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam Umarin gaafatanii maa yubkiika yaa Umar, yaa Umar maaltu si bochisa jennaan yaa ergama Rabbii inna Kisra wa Qaysara fiimaa hum fii, mootummaan Kisraatii fi Qaysar mootummaan kuffaaraa qananii guddaa keessatti tahanii ati immoo ergamaa Rabbiin kenna samawaatarraa filatee nabiyyi si taasifatuudhaan duniyaa kana keessatti jaalatamaa Rabbi si taasise rakkoo akkana jirtu tana keessa jirtaa warri Rabbitti amanin akkatti qanani'aa jiraa jennaan rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam Umariin akki jedhaniin amaa tardaa an takuuna lahum ad-dunyaa yaa Umar dhagay isaanii duniyaan akka gaarii duniyaa kana keessatti qanani'anii akka gaarii nyaatanii dhuganii Rabbi immoo nu aakhirratti nu qananiisuu hin jaalattu yaani ikhwatal islaam jaalala nabiyyi keenna barbaadu jaalala nabiyyi keenna ilmaan keenna irratti guddisuu nu barbaachisa jecha sahaabaa keessa Khabbaab bin al-Aratti namni jedhamu haajarnaa ma'a rasuulillah ergama Allaahii waliin godaannee Makka irraa gara Madiinaatitti gallee jirra jedhe nabtaghi wajha Allah haala ka barbaannu taaneen jaalala rabbii keenna akkasuma mindaan nu argamee bee jira rabbii keenna biraa namni gariin mindaa sanirraa duniyaa kana keessatti osoo hin argatin ka deeme baay'eetu jiraa jedhe ka akka eenyuuti jennaan akka Mus'ab bin Umeyri qutila yawma Uhudin guyyaa lola Uhudii keessa ajjeefamee duniyaa kana keessatti waa takka illee hin dhiifne inumaayyuu jaalala nabiyyiitii jecha ka biyya ofii gadhiisee biraa deeme qananii guddaa gadhiisee ka biraa deeme gaafa lola Uhudii ka inni du'e waan ittiin awwaalan dhabanii رسول ربي صلى الله عليه وسلم فلسني قافته وفني سر جرت وفتا قبابد يوم تت والبوتا لقاتهم اللتا يوم مو لقاتي قديبوتا ماتتهم اللتا جدا فاللسان دبي جنان نبي ربي قافتني قرى متاتي وفتا الرجلت سن والبوتاتي قرى ميلا ربي كين جنة كيستها وففتو جأني رسول ربي صلى الله عليه وسلم جال لدينا كينا ربي جالتون دينا ربي جالتون إرقما إسا جالتون دنيا كان كيستي أبما نما تاسيسا ركتا نما تاسيسا نمن إرد أبسي دين كان قبطي جده كانني قدا كيسا تراجيجا إن شاء الله أمسكي يكنا ترى لما تا كيست تامس بريدو قبطي سنيديا دايو ربين كينا فئه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت هاجرا